Al-Isra wal Mi'raj, uhambo olubusisekile nomhlaba obusisekile. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Uphakeme lo owathatha inceku yakhe ngobusuku kusukela eMasjidil Harami kwaze kwafika eMasjidil Aqsa, le esibusise konke okuzungeze yona, ukuze simvezele izibonakaliso zethu, ngoba ngempela uzwa njalo futhi ubona njalo. Uhambo lasuka eMakka laze lafika e-Aqsa, laphinde lasuka emhlabeni laze lafika ezulwini. UNkulunkulu wakhetha inceku yakhe uMphrofethi Muhammad, ukuthula noxolo makube kuye, ukuthi abone izibonakaliso zikaNkulunkulu ezimangalisayo.